ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳሲ ዜና ዝበልናዮ ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ዝምንጩ ዘሎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክንሰምዕን ክንርኢን ክፍትን ኢና እንታይ ማለት እዩ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ብዙሕ ህዝቢ ናብ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ ዝብገስ ድማ ናብ ካልእ መዓዝን ናይ ምኻድ ተኽእሎውን ስለ ዘለዎ ነዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ፍሉይ ክስተት ተፈጢሩ ኣሎ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዳርጋ ቀጻሊ ዘጋጥም ኩነታት እዩ ግን እዚ ናይ ሕጂ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ሓደ ናብ ግብረ ሽበራ ይብልዎ ኣለዎ ግን ኣይተወደን ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ንኽብልዎ ግን እታ ግብረ ሽበራ ዘየጓዮ ምክንያት ድማ እንታይ ከም ዝኾነ እውን ክንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩነታት ክሸፋፍኑ ከም ዝፍትን እውን ክንርኢ ክፍትን ኢና ምክንያቱ እቶም ንዑ ዝፈፅሙ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ እስላም እንተዝኾኑ ነይሮም ንዑ ዝፈፅሙ ወይ እውን ፀለምቲ እንተዝኾኑ ነይሮም ቀደም ካልእ ነገር እንተባህለ ነይሩ ግን ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ እቲ ጉዳይ ዕብጦ እዩ ዝኾን ዘሎ ወይ እውን ነታ ጉዳይ ተቐዳዲሞም ክብልዋ ይደልዩን እዮም ዘለው ኣገይን እቲ ፀገሞም ካብ ውሽጦም ከም ዝኾነ ነቲ ካብ ካልእ ዓለም ዝደልይዎ ዘሎ ካብ ስደተኛታት ዝፀጋግዕዎ ዘሎ ፀገም ናቶም ውሽጣዊ ፀገም እዩ ዘለዎም ነዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እዚ ፕላን እዚ ድማ ደይመደይሉ ተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ምክንያቱ ብናይ ኢሎን ማስክ መኪና ገይሮም ድሓን እንታይ ገይሮም ኣብዚ ንሪኦ ድሕሪኡ እናሰማዕና ክንከይድ ኢና በዚ ንቐፅል To tell you about where we're now learning the man connected to the rental of the Cybertruck that exploded outside of the Trump Hotel in Las Vegas is a U.S. Special Forces soldier. Surveillance video shows the moment a Tesla Cybertruck exploded. Police say the driver detonated a combination of fireworks, gas tanks, and camping fuel. The FBI now working to figure out whether this was indeed an act of terrorism. The driver was killed and at least 7 people were injured. And CNN's Natasha Chen joins us now from Las Vegas. Natasha, some very interesting information. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቦታ ናይ ኢሎን ማስክ ሆቴል እዩ ኣጋጢሙ ከም ዝረኣኹሞ ምናልባት ኣብዚ ቅድሚታ ይረኣኹመን እዚኣ ነይራ እታ መኪና ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኢሎን ማስክ ሳይበር ትራክ ካብተን ሲግኒቸር ወይ ካብተን ዝበለፃ መኻይን ዝኸበረ መኻይን ናይ ቴስላ ኮይነን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ክከላኸላ ዝኽእላ ተባሂለን ዝእመነለን መኻይን ነይረን ባይ ዘ ወይ ከምኡ ምዃና እውን ኣረጋጊፃ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ ኣበይ ኣጋጢማ ዘላ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል ኣጋጢማ ዘላ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል ኣብ ቬጋስ ዘሎ ሆቴል ኮይኑ ኣብዚ ከርእየኩም ክፍትነ ነዚ ዝመስል ሓደ ካብቶም ኣይኮኒክ ትራምፕ ሆቴልስ እዩ ያ ኣፍ ደጊኡ መፅኡ በዛ ሳይበር ስለዚ እታ ሆቴል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትከውን ከላ ናይ ካምፓኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ከሎ እታ መኪና ንዑ ትገብር ዘላ ድማ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒ ናይ ተስላ ዝበለፀት መኪና ትበሃል እያ ስለዚ ነዛ መኪና እዚኣ ተኻርዩ መፅኡ ኣብ ኣፍ ደገ እዚ ሆቴል ከምቲ ፍንጀር ገይርዋ መጀመርያ ነቲ ቦታ ኣፅኒዕዎ ድሕሪኡ መፅኡ ልክዕ ኣብ ኣጠጠሙ ዝበላ ውሽጢ 2 ደቂቕ ድዩ ዋላ ገለ እታ መኪና ተፈንጂራ እንታይ ዝተፈንጀረ እንታይ ከጋጢሙ እናቐፀልና ክንሪኦ ክፍትን ኢና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ተመሳሳሊ ወታደር ናይ ኣሜሪካ መኪና ተኻርዩ ካብ ሓደ ካምፓኒ እዮም ተኻርዮ እሞ ካብ መኪና ነታ መኪና ተኻርዩ ኣብ ካልእ ኒው ኦርሊንስ ኣብ ዝበሃል ድማ ከይዱ ኣብ ሓደ ቦታ ኣትዩ ከባቢ 15 ሰብ ገለ ቀቲሉ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ንሱ እውን ክልቲኦም ድማ ዝተሓሓዝ ነጥቢ ኣለዎም ንክልቲኦም ብሓደ ድዮም ሰሪሖሞ ተወዲቦም ድዮም ሰሪሖሞ ክሳብ ሕጂ ተረጋገፀን ግን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ተዓሊሞም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ሓደ ቦታ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ርክብ ኣሎ ድየለን ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንዞም ነቲ ጉዳይ ኢንቨስቲጌት ዝገብሩ ዘለው ቢዚ ገይርዎም ዘሎ ጉዳይ እዚ ንሱ እውን ክረአ ምዃኑ ጥዑን ክሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ንመለስ ኣብቲ ሪፖርት ናይ ሲኤንኤን ዝነበረ ብኡ ጌርና ክንቅፅል ኢና እንታይ የጋጢሙ እሶም ሪፖርት ክቡና He holds. Well, Haley has confirmed in just the last few minutes that he is an active duty U.S. Special Forces soldier assigned to 10th Special Forces Group, according to 4 U.S. officials, that he holds the rank of Master Sergeant, a senior enlisted rank, these officials said. 3 officials said he was on active duty serving in Germany, and he was on leave when this happened on New Year's Day. He has not been identified publicly, and ብዛዕባ እቲ ነዚ ሓደጋ ዝፈፂሙ ዘሎ ሰብ ክብሉ ከለዉ እታ ሳይበር ትራክ ትበሃል እታ መኪና ምስ ኢሎን ማስክ ዘላ ማለት እዩ ብታሕቲ ንዓዓ ካበይ ተኻሪዋ ካብ ቱሮ ዝበሃል ኣብ ኮሎራዶ ካብቲ ዝቕመጠሉ ዓዲ መስለኒ ካብኡ ተኻሪዋ እታ መኪና ፓስ ትራምፕ ኢንተርናሽናል ሆቴል ኣወር ቢፎር ኢንሲደንት መጀመርያ መፅኡ ቪድዮ ፉቴጅ እውን ኣሎ እንተሎ ክሪአኩም ክፍትነ
መጀመርያ መፅኡ ኣብቲ ሎቢ በቲ ናይ ባለ ዝብልዎ መኪና መኻይን ዝበፅሓሉ መፅኡ ዘይሩ ወፅኡ ከም ብሓዱሽ ዘይሩ ነቲ ነገራቱ ኣዳላዲሉ እዩ መፅኡ ይመስለኒ እቲ ኩነታት ፈፂሞ ባይ ዘ ወይ ተፈጻሚ ናይቲ ታሽሙ እቲ ኩነታት ዝፈፀመ ነፍሱ ቀቲሉ እዩ ካበይ ከመፅኡ ካብ ጀርመን ይመፅኡ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ተመዲቡ ዘሎ እዩ ካብ ጀርመን ብዘይ ፍቃድ እውን መፅኡ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ እንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝሓትት ጉዳይ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ so man connected to rental in active duty ስለዚ active duty ማለት ዳርጋ ኣብ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ወታደር ማለት እዩ ካብ መን ካብ ስፔሻል ፎርስስ ካ ካብቶም ስፔሻል ፎርስስ ስለዝኾነ እንታይ ክገብር ክእል እውን ዝፈልጥ ሰብ እዩ and was on leave from sorry on leave ነይሩ ብዕረፍቲ ዝኾነ ካብቲ ስርሑ ተዓልዩ ነይሩ ተጋጌፅን እዚኣ combination of fireworks gas tanks and camping fuel ስለዚ ዝተጠቀመሉ መሳርሒ ድማ እንታይ እዩ ፋየርዎርክስ እዚ ናይ ብረት ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሓድሽ ዓመት ተጠቀመሉ ወይ ገለ ጋዝ ከምኡ ድማ ናይ ጋዝ ታንክታት ወሲኹ ድማ ምሱ ካምፒንግ ፊውል ኣብ ካምፒንግ ክትገብር ከለካ ዘድልየካ ነዳዲ ወሲኹሉ ስለዚ እቲ ሓደ ምስ ተቃፀለ እቲ ነዳዲ ስለ ዘሎ ንሱ ክውስኸሉ እዩ ጋዝ ታንክስ ኩሉ ነቲ ሓዊ ነቲ ባርዕ ክሕይልዎ ዝኽእሉ ኮምቢኔሽን ሓዊሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ሰብን ነቲ ዝፈልጦ ድማ ከተግብሮ ዝፈተነ ኢና ንርኢ ዘለና Authorities are still trying to work out whether this was a terrorist attack. Now, just to recap a little bit of what happened behind us just 24 hours ago, approximately, there are still police presence here around the valet area where you pull into the Trump International Hotel. So, እቲ ተርእዮ ዘላ ቦታ ኢዩቲ ሆቴል ስለዚ በቲ መኻይን ናይ ፖሊስ ዘለዋ ብኣ ኣትዩ ናብተን መኻይን ውሽጢ ጠጠው ኢለን ዘለዋ ኣብኡ መፅኡ እዩ እታ ውሽጢ እቲ ኢንትራንስ ዘሎ ናይ መኻይን ቦታ ኣብኡ እዩ ኣጋጢሙ እቲ መጥቃዕቲ ስለዚ ብሓፈሻ ዝሞተ ሰብ የለን ብጀኩ እቲ ሆቴል እውን ከምቲ ዝተሓሰቦ ኣይተሃረመን ዋላ ቬትሮታት ናይ ቅድሚት እውን ኣይተሰበረን ይብሉ ኣለው ስለዚ ብሓፈሻ ግን እቲ ፈተነ ንባዕሉ ነብሱ ዝኸኣለ ሓደጋ እዩ ብዙሕ ቲዮሪታት ድማ ኣለው እቲ ፖሊስ ናይ ኔቫዳ ወይ ናይ ላስ ቬጋስ ብዛዕባ ዝዝሃብዎ መግለፂ ክበኩም የፅንህ ኢለ There are still police presence here around the valet area where you pull into the Trump International Hotel just off of the Vegas Strip. This Cybertruck that he allegedly rented was rented from Colorado from the Turo rental platform. Authorities say that he drove it here to Las Vegas by 7:30 a.m. on New Year's Day, that he drove up and down the Strip, and then about an hour before the explosion drove past the Trump Hotel as well. And police did make note that the damage was really limited because of the body construction of this Tesla Cybertruck, saying that the front glass of the Trump Hotel behind us. So እንታይ ዝብሉ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ብፕላን ዝተገበረ ምዃኑ ሃንደበ ዘጋጠመ ኣይኮነን ነቲ መኪና ተኻርዩ ዕለት ሓደ ኢኻ ፈፂሞ ኣይገርመኩምን ሰብ ዕለት ሓደ ንሂወቱ ከመይ ገይሩ የስተኻኽል እንታይ ፅቡቅ ነገር ይገብር ገለ መለ ይሓስብ እዚ ግን ዕለት ሓደ ንጹር ዘይኮነ ዕላማ እውን I don't know ማለት ኣብ ኣክቲቭ ዲዩቲ ነይሩ እንድሕር ኢሎም ካብ ወታደር ተነይሩ ጥዕና ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ እውን ኣይኮን ኣብ ኩናት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢራቅ ዝነበረ እውን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመኒ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ውግእ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ኣብኡ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሕቶታት ይዘለዓለልካ ናይ ጥዕና ፀገም ዘይብሉ እንተኮይኑ ካብ ሓደ ሴንሲቲቭ ቦታ ዘይመፀ እንተኮይኑ ምናልባት ብፕላን ዝተገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ፕላን ግን እንታይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እቲ ኦልሬዲ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ነቲ ፕላኑ ዘግልሕ እንዲ ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ዝምድና ንምብታኽ ዝተሓሰበ ምክንያቱ ናይ ኢሎን ማስክ መኪና ተጠቂምካ እታ ዝበለፀት መኪና ትበሃል ተጠቂምካ ኣብቲ ብሉፅ ሆቴል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትፍፅሞ ከለካ ኣብ መንጎም ፀገም ክትፈጥር እዩ ግን ብሓፈሻ ከምኡ ድማ ካልእ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣያምን እዩ ጀነራሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ኢንቫይሮንመንት ክከላኸል ዝኽእል ሶላር ገለ መለ ኣያምን እዩ ድሪል ቤቢ ዝብል እዩ እንታይ ማለት እዩ ነዳዲ ጥራይ ነዳዲ ውፅኢና ብነዳዲ ራንክ ንብል ኣለና ባህላ እዩ ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ምስ ኢሎን ማስክ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝፈጠረ እዩ ኣብዚ ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክ ካርስ ገለ ቁሩብ ኢንተረስት ክህልዎ ዝኽእል እምበር ጀነራል ኣይኣምነሉን ነይሩ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ነገር ስለ ዝተቐየረ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ስታብሊሽመንት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ ፈተናታት ስለ ዘጋጠሞ ምስ ኢሎን ማስክ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ፈጢሩ ኣሎ ነዚ ዝምድና እዚ ንክበትክዎ ድማ ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዩ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ፈተነ
ስለዚህ we will see እዚ መጀመሪያ ናብ ስልጣንና ቀረበ ስለዚ ኸይ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ did not even suffer any damage. The driver inside did die from this explosion. There were 7 other people injured, Jim. All right, Natasha, try and get back to us if you hear anything else. እጂ ብኩሉ መንገዲ ክርአይና ብዙሓት ኪላታት ክዛረብሉ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ አንግል ዘለዎ ኩነታቱን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኻስሙ Now let's turn to the second attack, the one that took place in Las Vegas. On Wednesday morning, a Tesla Cybertruck pulled up outside a hotel, the Trump International Hotel, Las Vegas. As you can tell from the name, it belongs to the US President-elect Donald Trump. The Cybertruck rolled into the premises at about 8:40 a.m. and a few seconds later, it exploded. We have CCTV footage of the blast. So, hotel بفيديو انتهى كم تمثل أبز تري وصنيكم نزي مثل hotel very international hoteliو بتعمل صبح hoteliو then بتزقات مدمع كم سجيرهم يرينا صنيهم دارجا كم زي ناي مينيك أبتناي أكتوبر فيسز تكملوا بيراي تمثل تاريخها أمد حزن بيرا قبل على دم تعافر ناي بيراي تمثل hotel مبزعت ناي دونالد ترامب هوتيلات جولد زخون حبري زلو so this is what happened the explosion يسمع يمكن it doesn't matter أبسي كن ريونسو There was one big explosion followed by multiple small blasts. Those were fireworks. They were going off inside the car. You'll also notice that the car has not been blown apart. The frame is intact, so the explosion was not exceptionally powerful. In fact, the police say most of the blast was directed upwards. It did not even manage to break the glass doors of the Trump Hotel. Fireworks were found. تا مكينة كجرمكم اتزقرم كفال زيو تا مكينة نا إيلون ماسك advertisement يا رخي باز الله حقنا مزراب انتايم زول زلو تا مكينة عطحين عطونة تكونتاتيهم زول زلو تا مكينة تي explosion لعل قصود عنبر نيمان نتساقامن كم زي كيد مغنياتو نيمان نتساقام تزغيد نتفيترو ناي هوتيل راي ونعوك فيتو او وشتو هوتيل حاوك فتر مخالي እንደገና ካል ዓለት ሓደጋ ሰብ ስለ ዘላው ሓደጋ ከምዚ ዓይነት ሆቴል ተጋጢሙ ድማ ትሊፍትን ኩሉ ሰብ ከውርዳ ይክልኒ it's a very very bad ብጣዕሚ ሕማቂ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ትፈልጡ ከምዚኦም ነዋሕቲ ሆቴላት እቲ ኤሌቬተር ኣው ዘሎ እቲ ሊፍት ኣው ዘሎ ንኩሉ ሰብ ሓደ ግዜ ከውርዶ ዝኽእል ኣይኮነን maybe 10 ሰብ maybe 20 ሰብ ሓደ ግዜ ከውርድ ዝኽእል maybe 4 5 ሊፍት እየን ዘለዋ ስለዚ ኣማኢት ሰባት ስለ ዘለዎ ኣቡ ኣብ ሓደ ግዜ ከተውርዶም ስለ ዘይትኽእል it's a very 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 ugly እቲ ኩነታት እንደዘጋጥም ነይሩ ብሓፈሻ እታ መኪና ግን ብየማንን ፀጋምን ሓዊ ከምዘይ ወፅእ ገይራ ተሓውን ላዕሊ ጥራይ ከም ዝወፅእ ስለ ዝገበረቶ ነቲ ሓደጋ ኣጉዲላቱ ስለዚ ብኻልእ ዘራርባ ኢሎን ማስክ መኪና ናቱ ኣብዚ ሓደጋ እውን ተፈቲና ክንደይ ግዜ መኻይን ኢሎን ማስክ መኻይን ናቱ ኣድቨርታይዝመንት ከምዘይ ገበረለን ትፈልጡ ኢኹም ማርኬቲንግ ዝበሃል የለን ሕጂ ናብቲ ናይ ፖሊስ መወሰገር ኢና ማርኬቲንግ ናይቲ ናይ ኢሎን ማስክ መኻይን ብኸመይ ዝግበረለን እዮም ዝብሉ ቅድሚ ሕጂ እታ ተስላ መጀመርያ ክትመፅእ ከሎ ካብ ሓደ ጎቦ ፀዲፋ ኣቦም ወድን ወዶምን ይመስለኒ ሓደ ቆልዓ ድዩ ዋላ ክንደይ ቆልዓ ሒዞም ካብ ጎቦ ፀዲፋ ተመኪና ክንደይ ወዲቖም እቲ ቆልዓ ሓንቲ ኩሎም ዝሓን ኮይኖም ፀንዮም ማለት ካብቲ ቦታ ትወዲእካ ናይታ መኪና ብርትዐይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓገዝ ነይሩ ወይ ግን ተኣምራት እዩ ዝበሃል ነታ መኪና ድማ ዓብዪ ኣድቨርታይዝመንት ኮይኑላ ሽዑ ማለት እዚ መኪና እዚ ናይ ብሓቂ መድሓኒ ክኸውን ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ሕጂ ድማ ረይዎ እዚ ሳይበር ትራክ ድማ እቲ ዝበርትዐ ፈተነ ተኻይዱሉ ከብቅዕ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ የጋጥምን ስለዚ ሳይበር ትራክ ሕጂ እውን ምናልባት ናብቲ ፕሬዚደንሻል ሞተርኬድ ከማን ክትመፅያ ክትከውን እያ በዚ መንገዲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገይ ንዕኡ ንምጉዳእ ነቲ ካምፓኒ ናቱ ንምጉዳእ እንድሕር ሓሲቦሞ ነይሮም ንጥቕሚ ናይ ኢሎን ማስክ ክቅየር ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና Sleep last night. I just want to give you an update on a lot of what it is that Officials in Vegas talking now about the Cybertruck attack there at the Trump Hotel. Let's listen in. As many of you went to sleep last night, I just want to give you an update on a lot of what it is that we found through the processing of the Cybertruck. This is a joint investigation involving the FBI, the ATF, the Las Vegas Metropolitan Police Department, and these folks worked through the night and found a lot of stuff that is very useful for this investigation. As you look at this Cybertruck here, we had to transport this down to our fleet services so that we could really get through this thing. And I remind So, tom police ናይ ላስ ቬጋስ ድሕሪ መርመራ ናቶም ዝሃብዎ መግለፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብሓፈሻ ከም ዝበልዎ እቲ ኣቐዲምና ሰማዕናዮ ሓበሬታ ዲቴል ሓበሬታ ካብኦም ዝመፀይ እታ መኪና ካበይ ተበጊሳ ኣብዚ እውን ደጊሙ ክነግረና ኤግዛክትሊ ብዙሕ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ የፅንዕዎ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ካልእ መጥቃዕቲ ብተመሳሳሊ ብመኪና ዘጋጥመውን ስለ ዘሎ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እቶም ብየማን ትሪእዎም ዘለኹም ክልተ ኣብ ታሕቲ ስእሊ ማለት እዩ ንሳቶም እዮም እቲ ሓደ
ጭሕሚ ዘለዎ ኣብ ኒው ኦርሊንስ ዝበሃል ዝፈፀመ ክኾን ከሎ እቲ ዳቢሳ ኣብ ርእሱ ገይሩ ዘሎ ድማ ነዛ ሳይበር ትራክ ሒዙ ኣብዚ ሆቴል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሆቴል በታ መኪና ገይሩ ዝፈተነ ይፅንሕ ለከረየኩም እየ መን ምዃኖም ኣብታ ጀሚርና ዝነበርና ቪድዮ ክመልሰልኩም ኢና ምናልባት ንእሽተይ መንስማዕዮ መንነት ናቶም እውን ይገለጽ እዩ Mind you that the subject inside wasn't able to be removed for a very long period of time because he was burnt beyond recognition. And so as we continue to move through this, I'm going to talk a little bit about his identity and what we believe, but I would like to highlight a couple of things that the teams found inside of the Cybertruck that are useful to the investigation. And that first and foremost is a military identification. We also found a passport. We found a Desert Eagle 50 caliber semi-automatic pistol. And if you'll notice on a lot of these guns that we're going to talk about here, they're almost just burnt beyond recognition as well. There's a SLR model B30 semi-automatic firearm. Cards were all out. As you'll see. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሽሙ እዚ ኣብዚ ዘሎ እዩ active duty member ወይ ከዓ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ምዃኑን ጠቕላላ ስለ ዝነደደ ንሱ ፅቡቅ ጌርካ ሪኮግናይዝ ንክትገብሮ እውን ሽግር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክሬዲት ካርድ ናቱ ናይ ፓስፖርት ኣይድታት ካልእ ሓበሬታ ብዙሕ ንዑ ክረጋግፅ ዝኽእል ሓበሬታ ወትዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን እቲ መኪና ካበይ ከም ዝተኻረያ እውን ስለ ዝፈለጡ by the way this is very important information ኣብዛ ይጠቕስዎን እዮም ግን ኩሉ ሰብ ከሰብለሉ ዘሎ እዛ መኪና እየ ዝብለኩም ኣበይ ቦታ ቻርጅት ከም ዝኾነት ኤግዛክትሊ እቲ ላይን ሰዓት ክንደይ ኣበይ ቦታ ቻርጅ ትመልእ ከም ዝነበረት ሓበሬታ ስለዚ እተን መኻይን ቻርጅ ክገብራ ከለዋ ኦልሬዲ ሓበሬታ ከም ዝህባ of course ማለት ቻርጅ ክገብር ከሎ ገንዘብ ስለ ዝኸፍል ኣይደንቲቲ ናይቲ ሰብ ይፍለጥ እዩ ነዳዲ ተመሊካ እውን ብክሬዲት ካርድ ናትካ ስለ ትመልእ ኣይደንቲቲ ናትካ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ተስላ ግን ንገበነኛታት ትኸውን መኪና አይመስለንን ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ትራኪንግ ንክትገብራ ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሶፍትዌር ስለ ዘለዋ በቲ ሶፍትዌር ገይሮም ትራክ ክገብርዋ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ የስ ገበነኛ እንድሕር ኮይንካ ሜቢ ተስላ ኣይዋፃእካን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንካልእ ንሲቪላዊ ንፅቡቅ መዓላ ግን ፅቡቅ መኪና ምዃኑ ድሮ ኣብዚ ሕጂ እውን ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ክቡር መኪና ፕሪሚየም መኪና እዩ ኖርማል ሰብ ዝገዝኦ መኪና እውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዚ ሰብ እዚ ኤግዛክትሊ ቤን ከይዱ በታ መኪና ትራክ ገይሮሞ ፈሊጦም ኣሎ ኦልሬዲ ማእስ መፅኡ ኣብቲ ላስ ቬጋስ ማእስ ኣትዩ እንታይ ገይሩ ኣብቲ ዓዲ ኣብ ክንደይ ቦታታት ቻርጅ ገይሩ እዚ እቲ ሓበሬታ ኦልሬዲ ኢሎን ማስክ ነዚ ሓበሬታ እዚ ነቶም ፖሊስን እቶም መፅናዕቲ ዝገብሩ ዘለውን ሂቦም እርግፀኛ እቶም ራይት ዊንገርስ የማናይ ክንፊ ፕራይቨሲ ገለመለ ዝኣምኑ እዛ መኪና እዚ ሓደጋ ጠጠው ዝበለ ኣንፃር ኢሎን ማስክ ክዛረቡ ምዃኑ ምክንያቱ ሰርቬይለንስ ወይ ከዓ ንክቋፃፀሩካ ባዕልካ ንነብስካ ፍቃድ መሃብ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣጋይ እቲ ቴክኖሎጂ ማዕረግ ክንደይ ፅቡቅ ኣለዎ ንኣብነት ኣይፎን ቴሌፎን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ተደልዮምካ ድማ መቆፃፀሪ እውን እዩ እሱ ብኡ ገይሮም በቲ ሶፍትዌር ዘለካ ኣበይ ኣለካ ኣበይ ኣቲኻ ኣበይ ከድካ ኣብዚ ናይ ፖሊስ ናይ ሆሊውድን ትሪኦ ኢኻ ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዘሎ ሎኬት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ትጥቀመሉ ብግምጣሉ ንዓኻ ሓደጋ ገበን ዘይትፍፅም ተኮይንካ ዳስ ኖ ፕሮብለም ገበን ዝፍፅሙ ሰባት ግን መትሓዚዮም ክኾን ከም Here on a picture of his driver's license. Let's see. The question really still remains for me, and I know that there's a lot of you folks in the media that are identifying this person as the person in our vehicle. As I mentioned to you already, his body is burnt beyond recognition, and I do still not have confirmation 100%. So ኣካላቱ ብጣዕሚ ከም ዝተቃፀለ ስለዚ ንክትፈልጦ እውን ኣሸጋሪ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ the identity ናይዚ ሰብ እዚ ከም ዝገይሮም ገሊፆም information through DNA or medical records that this is indeed in fact the subject inside of the vehicle. Now further complicating this identification of this individual, we also discovered through the coroner's office that the individual had sustained a gunshot wound to the head prior to the detonation of the vehicle. One of the handguns was found. So ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብታ መኪና ምፍፃሙ በቲ ብረት ገይሩ ኣብ ግንባሩ ከም ዝተሃረመ ሕጂ ነፍሱ ባዕሉ ድዩ ሃሪምዋ መጀመርያ ቀቲልዋ ወይስ እንታይ እዩ ጀስት ዘሕዝን እኳ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ሰብ እኹል ኣቕመ ኣዳም ዝበፅሐ ቆልዓ ዘይኮነ ኣይ ቲንክ ወዲ 35 ዓመት ድዩ ወላ ልዕሊኡ ኣይ ዶንት ኖ 35 ዓመት ይመስለኒ ኣብ እኹል ዕድመ ዘሎ ሰብ መፅኡ መኪና ተኻርዩ ነገራት ኦርጋናይዝ ገይሩ ነፍሱ ክቐትል ክኸይድ ከሎሲ ኣከመይ ዓይነት ሂወት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ
كمي جيري سب تزقرم ك أسلام أي ونا يكونن سبزي زقرم يزبلكم أنا أسلام كم زي قبرنا تبعله بزوج زي من أوراس اللي تجبرلو السبزي أسلام أي يكونن جن بنت عرض ما اتنا اسلام دمات ستيريوتايب نخي تعرف دما ادخال اي سنه لغريكم نسجن اسلام اي نهرو اجاي نسقا نفس قتيلو مستم ايسس بحالو ركبالو ويز بحال زلو كلتين كتحازل كومنتان ادخال ريبورت نسجر اب حدير غزي استغبر كلتيو حدا غنيا متقعت سلو زغونيو انتي زتحازلو زول زربخا خنسمينا شو In the United States, where a deadly terror attack took place in the early hours of New Year's Day in New Orleans, Louisiana, killing 15 and injuring more than 30. A pickup truck that bore a flag of ISIS rammed into a crowd on the city's famous Bourbon Street. The driver exchanged gunfire with police before being shot dead by the officers. He was later identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar of Houston, Texas, a 13-year Army veteran. So, بتعرفوا إذا كمو كالو وتقابلنا أبالنا وتدراتنا أمريكا زخونة إذا exactly أبكال بوتا مكينة تخاريو كاب the same website platform تخاريو مكينة حيزو خيدون السدما أبكال بوتا نفس حسبات نايزيد ما بس حسبات يقتلوا نايتحدكو نفس تراي قتيلة قات أم تحدقا نكالو تكرم هاي كالن نايزيجن بزح حسب قتيلو نفسون ببوليس قتيل مثلا intersection right probably like 20 yards from where he actually made impact with the people and there were people everywhere like I said cars yeah. So زيوم جاشم أبتبوت هم زيوم زنبوري يوم تزارب زلو نبي حكي يا زحد قطعت زي كدمي هدت أبتكبابي كريسماس جزية وين تذكروا تخينكم أبت كريسماس ماركت أب جيرمان تمساس على بمكينة متيم لوميتي كابت برد بمكينة يزلو زيادة تي قبرش برامات كانت مكينة هيزومي متسو بغلط فتات مسمساخات مكينة نبحلو بومباس لزغونة كندي سبات يبلا لهم على تيجي التبرد كجزء عدس لدي رغبو مكينة دما نفسه وكفسف سلزلو أنا بحكي زحزن طريقين مرزا لنا انتي وريد وزلت سبات زي جزء حدا جاز على أمريكا زلو زيادة فلتوين بزح حدا جاي دقت على أمريكا بزح كتلاتي زلو بزح كتلاتي زلو زي جب وتعدراتنا أمريكا يقاطم سلزلو يوم كم زهد إلهم زلو imagine هذا ما قبلت كوكمي هذا تسألي ما أفريقيا وأنت زجبر نيرو أوه باي جاد إكسبلود مجبر نيرم إكسبلود فلتريم متتصلوا نيرو ويون هذا أسلامي جلابي استخدمنا أنت زجبر نيرو كالنا جرم تتصلوا نيرو جد أبتناتهم قد يكون كلنا تناقرات نتاي كوينو أبنتي زيناي سايبر تراك هريم زلوا نيامروز أكم دينيرو psychological issues دينيرو قليم زبل زلوا no حما حسيب غير يبلونيم تعليم تزخون نيروجن سلاد يسألونا نعنا نقاتل لهم يوم كلهم كتر لهم قال بلي زجت قوانقوا بتعبيا بأمريكا زجر ما كانت حالة تاونتاتهم نتو قلت سلاد زخوني ولا بيروبا ونيجت فوني محكر مزرع كلهم حديم أبناتهم قوم كله كل مخنياتنا psychological issue نيرو mental state ناو تتصبق أي نبرن depressed كوين نيرو بمبال ناب حمامات يوم تتصقعوا وتسقب أبكالوت قوم كله جن exactly دايما دايلو ناي حكمنا سقم زيبلو نسب كاسيلو خمس قبر نستر هيكونوا كور كالوتهم كم خبريهم زدلي بمبال نبنت إيرترا وتخين إيرترا كلهم كم يوم زبل بروباغندا تسري مالتي كل الميديا هم يبلوا على ذاك جن كلا جبوا كلهم إيرترا كترزلوا كلام بالي جمر مالتي أبكالو تخين كم سوريان تخين ترزوا من سوريان كل جمر أبتناتهم كون كل ويون عادة كون كل جن ده يقبروا هذا بزعب هجرو إنجليزاون تزخون يرزنجي إنجليزاويان كم زي ما ينبلوا نو سيس حماهم زبل كل جزء تاي أتي حبوا ريسيزم أبزي خاطريو سمعتاتهم كقول تخلوا أبي خاطريو سلزي سلامتاي كميلهم ده كنا نتجلو كنا تطرينا كردا كم فتن معناه سلامتاي مال سلزي بلوز عجزي حما حساب سلزلو هجي كابزيرو تبقي سخون زبلكم زلو هي مسلاكم دما أبزي ناخدنا ترقينا زعبات سب كزارة بخلوس كان اسمها أبزي. The FBI, we are working with our partners to investigate this as an act of terrorism. We're aggressively running down all of the leads to identify the possible subject's associates. We're working to ensure that there is no further threat. We do not believe that Jabbar was solely responsible. We're aggressively running down every lead, including those of his known associates. That's why we need the public's help. We are asking if anybody has any interactions with Shamsud Din Jabbar in the last 72 hours that you contact us. Now, people who personally knew the attacker said he was twice divorced and converted to Islam at some point, and he pledged his allegiance to ISIS in multiple videos on his Facebook page before the attack. Meanwhile, in a separate incident in Las Vegas, Nevada, a Tesla
So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ኤግዛክትሊ ምስ ግብረ ሽበራ ምትሓሓዝ ክህልዎ ከም ዝኽእል የግዳስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዓይነት ምትሓሓዝ እዩ ዘለዎ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ እቲ መፅናዕቲ ዘካይድ ምርምር ዘካይድ ዘሎ ትካል ወይ እውን ፖሊስ ከምኡ እቶም ካልኦት ስለያ ምርምባት ሓገዝ ናይ ህዝቢ ይደልዩ ከም ዘለውን ዝኾነ ብዛዕባኡ ዝፍለጥ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ፓብሊክ ዘለኩም መፂኹም ሓብሩና ይብለው ክልተ ግዜ ተመሪዑ ዝተፋትሐ ምዃኑ ኣብ ገለ ነጥቢ ድማ ናብ ምስልምና ሃይማኖት ዝቐየረ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣይ ቲንክ ኣብ ገለ እውን ምናልባት ተረኺበ ምስ ቀደም መማሃርቱ ዝነበሩ ዝገበርዎ ኢንተርቪው እውን ነይሩ ናይ ብሓቂ ሾክ ከም ዝኾኖም እቲ ሰብ እቲ ቀደም ከም ዘይነበረን ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐየረኒ እዮም ዝነግሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ክዛረብ ከሎ ኣይ ቲንክ ኣብዘይ ሓንቲ መኽበኩም Outside the driver of the cyber truck, the suspect, he drugs and fuel did the rest of the damage. 7 people were injured and 1 person died. It was the driver of the cyber truck, the suspect. He died. He was inside the car when it exploded. Reports say his name is Matthew Leibelsberger. He was a soldier in the US Army. He was from the state of Colorado. That's where he rented the cyber truck from Colorado and he drove it to Las Vegas. He entered the city at about 7:30 a.m. on Wednesday and So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካዊው ካብቲ መበቆል ከተሙ ተበጊሱ ካብኡ ተኻርዩ መፅዩኒ ላስ ቬጋስ ነቲ መጥቃዕቲ ንምግባር ስለዚ ባይ ፕላን ዝተገበረ እምበር ሃንደበት ከም ዘይኮነ then he made his way to the Trump Hotel. He blew up the truck within seconds of getting there. We know all of this thanks to security camera footage, both from the hotel and from multiple Tesla charging stations that the suspect used. Elon Musk gave this footage to the police, the Tesla station footage. He gave it to the police, and he has been actively involved in the investigation. He put out a series of social media posts yesterday. There was initially some doubt about the explosion, whether it was the Cybertruck itself that had caught fire. But Musk said the vehicle had been working fine. The blast was not related to the Cybertruck. It was because of the fireworks or a bomb inside. So, እዚ ጉዳይ እዚ ንኢሎን ማስክ ንባዕሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ምክንያቱ ነቲ ካምፓኒ ናቱ ዲስትሮይ ንምግባር ዝግበር ምዃኑ ምክንያቱ እታ ዝበለፀት መኪና ናቱ እንታይ ፀገም ከም ዘለዋ ከጉልሑ ስለ ዝደለዩ immediately እቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ብዝቐልጠፈ ተስላ ሲኒየር ቲም ኢዝ ኢንቨስቲጌቲንግ ዲስ ማተር ራይት ናው ምክንያቱ እታ መኪና ኤክስፕሎድ ጌራ ኤሌክትሪክ ካርስ ኤክስፕሎድ ይገብራ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ ነቲ ካምፓኒ ካህስዮ ከም ዝኽእል እቲ ዜና ረዲዎ ኣብ ልዕሊ ድማ እንታይ ተሳትፎ ነይርዋ እታ መኪና ድሕሪኡ ድሕሪ ክንደይ መፅናዕቲ ግን እታ መኪና ዝኾነ ይኹን ኤክስፕሎዥን ከም ዘየጋጠማ እንታይ ዳ እታ ውሽጣ ዝነበረ ጋዝ ይኹን ፋየርወርክስ ነዳዲ ኩሉ ተሓዊሱ ንመጥቃዕቲ ተዳልዩ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ዝተተኮሰ እምበሽ እታ መኪና ድማ ነቲ ሓደጋ ኣብ ምግዳል ዓብ ተራ ከም ተፃወተት እዩ ዝንገር ዘሎ we have now confirmed that the explosion fireworks and the bomb carried in the bag is unrelated to the vehicle itself all vehicle telemetry was positive ስለዚ እታ መኪና ዝኾነ ይኹን ናታ ብልሽት ከም ዘይነበራን ዝኾነ ከም ዘይረኣያትን እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ወይ እውን ተኽሲ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ኣብኡ ተፃዒኑ ዝነበረ ዝመፀ ምዃኑ ስለዚ እቲ ሓደጋ ከመይ ከም ዝኾነ ክገልፅ ይፍትን ኣሎ again ንኢሎን ማስክ ዲስስ ብብዙሕ መንገዲ ክትንክፎ ዝኽእል ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና of course ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ኢሎን ማስክ ብርክታት ናቱ ሰማይ ተተኪሱ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ምናልባት ንዑ መዕገቱ ድዮም ክገብርዎ መን ክገብሮ ይኽእል ብኸመይ ክግበር ይኽእል ኤግዛክትሊ እቲ መደብ ንኢሎን ማስክ ታርጌት ዝገበረ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብውልቅት ኣይኮነ ነቲ ረብሓ ናቱ ነታ ካምፓኒ ናቱ ንምውዳቕ ዝተገበረ ፈተነ ምዃኑ እውን ኢና ንርኢ ዘለና ግን ንመኪኑ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሓዊስካ እንተሃረምካ ድማ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ክኾነልካ ይኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ ዝመስል ዘሎ so it's a very very ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና appears like ብናቱ ኣተሓሳስባ ናይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ ዘሎ Musk has linked it to the attack in New Orleans. He pointed out that both assailants had rented their cars from the same car rental company called Turo. Turo has confirmed this. It says it is helping law enforcement with the investigation. And the rental company may not be the only link between the two attacks. I mentioned that the Cybertruck attacker was a soldier. He may have known the New Orleans attacker, Shamsuddin Jabbar. Jabbar, like we told you, was a US Army veteran. Reports say both men served at the same military base. A link between them has not been confirmed yet between the two attacks. I mentioned that he may have known the New Orleans attacker, Shamsuddin Jabbar. So, እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኦም እቶም ሓደጋ ብዝተፈላለየ ቦታ ዝፈፀሙ ክንብሎም ከለና ክልቲኦም ድማ ዘተሓዞም ኣለዉ ኣብ ሓደ ቦታ
بحدا زمدنا نيروم دي تفلتن كنا بحدا بوتايم تعليمهم تمساسالي تي سالسايون وسيقوم لو إلى ماسك بكالك زي بوست جيرو نيرة شير جيرو نيرو على سبيل بوست جيرو اتني دونالد ترامب مبل كالك زي دي مبل سالسايك زي فتنا غتلز قبرو لابتك زي مرجع نسون كابت بيزتي تعليمه سلازي من البات زي بيز انتاي تقام على مزعات مكدلي نايب بمبال حدا بوست جيرو نيرو exactly لدما إلى ماسك شير جيرو نيرو تتاشمو سلازي there's a lot of theories up to military industrial complex up to military نا أمريكا بزح FBI يكون التسيل سلة مربعات ندونالد ترامب كم زي دلي وزلون كم زي فتوون عن صار بزح كم سرحون الجد ما متيو كبن قرام كم زغنا عتاتهم زي متشو حلفت كم سمخاني ريس لزلو دونالد ترامب درجة عب حدا كله كم زغل أبزي ناشنال سكيورتي حلفناتو كزارب كله كنسمع كم فتنينا because نسون نبعلو زي أقدس ناشنال سكيورتي توبيكس لزغنا اتناي ناشنال سكيورتي مري تشوزلو بزعبو كزارب كله خصم معكم. Jabbar, like we told you, was a US Army veteran. Reports say both men served at the same military base. A link between them has not been confirmed yet. Also, the Las Vegas blast has not been designated a terror attack. Yeah, so the question is there any links to ISIS? And I will tell you that we don't have any indication of that here in Las Vegas. No overt ISIS flag as was seen in New Orleans. But again, we are. Again, absent times will zalo ti gibrash barat na Texas up ti Trump hotel agati muzalo gibrash baray kan bلاين قلنا exactly gibrash baray lom كرق حوان حرقينا ملكعتات الله من عقا قبر زغل سلازي كساب حجي gibrash براو متقعت يومي لهم كرق حوا زقدد كون النتوي ون غنى فاكت يرغبنا له سلازي that's one thing كله تي أبمن قلت يوم زلوا ركبون confirm ده يكون نركب لي روم دي فعلت ديوم بحرق ينوم ديوم صريحهم تكونتات نسون نسور نجرا يكون زلوا so in general تكونتات ناقص على زخي زلوا سلوز غنى أبزياس كان اسمع حنت كبكم زي Security Advisor Mike Waltz joins us now. Mike, what have you learned about this horrific tragedy, this terrorist attack, and what do you think that needs to be done now as you prepare to come in a new administration to protect the nation from further attacks? الزيتري وزل لهم بتقام زلوا مالتي بالعلي مايك وولتس بحال ناي دونالد ترامب ناشنال سكيورتي حلافي وسلازي نزو كنتات زي بخمي تريو دونالد ترامب نمي خلقال نمد حانك ويونتي أو كنتات بخمي كمكاتي غل نزبل ناي دونالد ترامب بوليسي فلاي نهاجراو دحنا ناي تهاجر تلا عليه حلافنت كل وزقل سبيو ناتو تعزبت ناتو حساب تاي مسل جن رأيوه انتاي قبل Well, thank you, Griff. And look, here's the bottom line. The terrorists around the world, ISIS, Al-Qaeda, and their offshoots, didn't get the memo that the war on terror is over. They still hate us. They are plotting and planning to attack us. And we have to be on maximum guard. We have kept President Trump informed throughout the last 24, 48 hours. And look, two things. One, we've got to take a hard look at our defenses. First and foremost, close our border, where we've had over 300 people on the terror. So انتايم زبل زلو انتاي زبل زلو نجيب رش براويان من البات الدبدب نحنا صحفنا يدي بس عم كيكون نحنا ترير مرقص أنصار جبر الشبراك كلنا يوم كل جزء مسألونا يوم زبل زلو تساقم كابدا جز مس حيلي يوم زلو كم يوم زلي أمريكا كل جزء دراماك فترة سلو زليو كابدا جك مسألو يدليو تساقم جن كابدا جري يكون كهوشت أمي دمت تساقم كهوشت أم سلو زخونة دماي مفتوح تكره بقول زي كأنه كل تساقمات أمريكا سلو كهوشت أمي تبقى من مقتل لما قال لي بأمريكا درجة كل سبرت سلزلوا ببرد في السماء حدا جاب أمريكا زي بزعي جين تايم زبلا بأمريكا برت هيكون زغط السبي زغط الحكومة برت بسويس ونالو أبقالو تجارات ونالو ببرت زغون بيرتراك زي بس سب سراويتي يعني تي ببرت نحتت كام كتال أزيو زي قاتم كانوا تاتي كلوا نغلا أمريكا جنب ببرت سب نحت حدوك كهاتل بتتكا قام زر تراجيدي من البات بأمريكا سب كل قتيلهم زبل وتر لو زينا نكون دحرقين غما عسبي سقط له أمريكا بخمس من قدي كم أمريكا قبلنا تفصل لها قرون يلن دخونا by the way أكن بزحات كيلة أفريقيا ينتهم زولو أب أفريقيا كندا بأمريكا حدا جاي في السبنية بشيكاغو ترى إذا قاتم سا أفريقيا بزخون هجرة قاتمني نابلو زمقوتو سبات له أمريكا بزح جبني في السماء بزح قتلة دي في السماء بزح جانغسترس ويكا بجروب كينهم حدا جاك في السماء زغلوا ببرت مليون يوم زلوا نعوقني شوفنا يا أمريكا بقى the land of opportunity أنا معبالي أنا هبتي أنا يقول ملنبر ولا بقى السلام زلوا معبالي زلوا بخمية من نتي إيمجنا أمريكا
يبلان معبالة قسقاسي يبلان أمريكا يبلي لهم قل بزوع جبنية بأمريكا زفصل بزوع سبي زغتلها أمريكا بدات أمريكا كم قبول دو وصلوا بنزارو بعد سوي سنة برتقينكا ببرت قتيلو تيل تسمعيو عب زينا يا بزعدتي حدث ولا يكون قتيلو ببرت تقويش تتبايلو عب زينا يا بزعدتي ساعتي زقاتم تقاتي ما يقاتم نيبلني لكن ساعتي زقاتم but again هزبها كم يقرأ تريد تقبره في اللي على بأمريكا أبي روبان في اللي على 48 hours. And look, two things. One, we've got to take a hard look at our defenses. First and foremost, close our border, where we've had over 300 people on the terrorist watch list traverse our border in the last years. Number one. Number two, I'll remind everyone, just in the last year, we had 8 ISIS operatives rolled up, surveilling sites to hit in 3 different cities. A number of them from that cell are still unaccounted for, based out of Tajikistan. And then there's the defensive aspect of this, the law enforcement and intelligence, and then there's the off. So again, بعبيو نبتي دوباتنا كنعصو لنا زخونه ነገር ከጋጥመና كنعصو كنكلال لنا ብዙሓት በቲ ዶባትና ግብረ ሽበራዊ ተበክሶታት ወይ ግብረ ሽበራ መሳርሒ ዝኾኑ ሰባት ይኣትውለው ሳቶማትዮም ድማ ብታዓድና ነቲ ስራሕ ናይ ተሽሙ ነቲ ሓደጋታት የቃልዑና ኣለው ብምቕፃል ንሕና እውን ነቲ ናትና ናይ ፖሊስ ናይ ስለያ መርበባትና ኩሉ defensive aspect and taking a hard look at our strategy overseas, our posture, our basing for our special operators and our intelligence operatives to keep a lid on ISIS, Al-Qaeda, and others, whether it's Afghanistan, Iraq, Syria, and other places where they may be plotting and planning to hit us. You know, Congressman, I want to put... بحفشا بخلو رينا دما طلعتنا أبي بوتا خوينهم كبي بوتا أورجنايز كون يقولوا أبي ذاتنا أبدأ جزلو سلي أو مربوطاتنا كل نجرس كن حيلو خن كلال لنا مهنياتو طلعنا بخميكة كنا هم زخلو سلا كن جمتزلنا إنه مسوز متاتن مدلاوات كن قبل كم زلنا يزول زلهم nothing special obviously. If you could put your door kicker hat back on as a Green Beret, when I talk with people in the community, when I talk with law enforcement, they all tell me the same thing. We're focused on the wrong things. We're not focusing on the threats to this country right now. Are you hearing that as well? That they look at yesterday as a mission failure. We had Americans that died, and something needs to change immediately. I mean, it's great that we got the former president coming back in, but something could happen between that time. sometimes ولزلو بحفشا أمريكا security نايت أمريكا بتعمي حدقة وديو خمسلون أمريكاني موت خمسلون نعجبه بحفشا سبمات كله جزء حزن نديو فوكس نيوز كل جزء بخمسة حدقة نقبرش برحقاتهم كله مرعناتهم يساتهم مسو تنت ميدياناتهم عبلا لنا نخو قبرو أمريكاوي عادة بلوند ببرد جيرو سبت قتيلو كريبورت قبروي أو حدا من ريبورت قبروي زفتنو زيجي نوح مثلا تستخايد الليو ميديا أب أمريكا كساكن دي بايرس كم زلو ود حبتامات عادة تفتيم زخانة جبان تفتيم أنت يمزول غلق زي mental state نعمرو تقام كم زنبرو depression كم زنبرو شنكات كم زنبرو سبيت خمس قدر فتا كلام مغنياتات يمزول قولو دايما دايلو أب تاريخ كن مبزحت زي حدا جنيا قتلتي سبات من يوم سعديهم this is a fact proven fact تم serial killers تم ب ثوري من قد الناس عتنا قبر سبز قتلو ساتمين ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብቶም ግብረ ሽበራ ናብቶም ካልኦት ጸለምቲ ክኾን ከሎ ዝያዳ ናባቶም ንዓቶም ንምጽላም ብዙሕ ካምፔይን ዝግበር በቲ ሚድያ ኣብ ናቶም ክኾን ከሎ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ሸፈፍ ኢሎም ክሓልፍዎ ኢኻ ትፍትን ኣሜሪካ ዘለዎ ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጥዎ እዩ You know, you're absolutely right, but I want to echo others in praising law enforcement that literally ran to the sound of gunfire, ran into a hail of bullets, and stayed engaged and took this son of a, just took him out, right? And you're right, it was a failure. We need to look at whether we had intel indicators. We need to look at, how he was radicalized online. I'm particularly interested. We'll be looking to the National Counterterrorism Center. Was he externally planned, plotted, and directed from ISIS operatives overseas, or was this truly homegrown? If it was homegrown, then was there some type of imam, mosque, or other type of radicalization element that is not only radicalizing him but others internally? But again, so بحفشة أنت هم زبلزلو بتينا بوليس ناتنا بزود دقف كبر لهم على أمريكا عبدي بيتيو البوليس
توم ريبابليكان سايد بوليس بتاعمي حيلك وهابو مالو أصوار كوهابو مالو كل خبرك فكر له مالو قال خبلو خلو بت ديمقراط سايد ما حقك خبرك خلهم بوليس بزع زي كم زعمتو بفلاي نسألمتي بزع عمس قبل نسألمتي كم زقبرو كاب زدلنا لا على حيل تقييمهم سبات كم زقتلون بزع زي كركري زلو تقداي ناي توبيك ناي بوليس ناي أمريكا هذا عبي زارابي بحفشة ريبابليكانز لزغون زيوم بيزنا ريبابليكانز لزغون بوليس كل سلطان كوهابا يقبع سلطانان ريسورسين كوهابا يقبع نتيجة دلسكم تقبر بزعبا زينا يقبر شو برافت يمز بحال زلو دما يبلالو منيو كم جيرو منيو ما سلطينمو زخونه مسجد الله دو امام الله دو نخامو جيرو راديكالايز كو غبرو زخاله ويس كاب د جيم كما سلطينمو ز غدايزي بغربا مسنعت جيرنا كم فلتو زلنا غدايو نابله يزارب again what we see here is but the situation كساع كندي complicated كم زخونه إن نرزلنا بزحات سبعة دباب زعبو react جيروم يوم أبزون. You see this clip here? Is this the explosion, Raf? Yes, sir. Okay, let's see this one here. Go for it. What I got, and then we'll get into it. So, by the way, the same guy, a Tesla Cybertruck filled with fuel canisters and firework mortars, exploded outside of the Trump Hotel in Las Vegas, killing the driver and injuring 7 people. That's what we're trying. Up through the truck and out. In fact, if you look on that video, you'll see that the front glass doors at the Trump hotel were not even broken by that blast, which they were parked directly in front of. That is unbelievable. Tragic event. Unbelievable. So, زيتي مجمري عاتيو مصنعت غير كوت خليو صنيحو تمليس دما لك ابتا بوتا تطو قبلن وشت وحده سكنتات تم فنجار كغاطمن حديو يبل. Commercial for Tesla, by the way. Oh, that's the design. When you put a bomb like that, you want to you have three things. You have the heat and fire of the blast. You have then concussion, and then you create everything around it becomes projectile. The glass breaks on the front of the windows, and that becomes projectiles. That just has a horrible effect on people nearby. And here you have the law enforcement stating, "Look, the front windows weren't even broken." And what's he saying here, Rob? This is where they credit Elon Musk. So, on times زلو بحفشة إن إيلون ماسك ما مزحت كذا ماكينة أنا 5 خط كامل خلها أنت يبلو إن ما تقعدت إن 5 خط كامل خلوا تماكينة بيتروتاتون قال مليون نبعلهم بريتيوم صغيرين ساتون نبعلهم تفنجرهم كيدهم نتسب حدا جاي وردوا أبناء إيلون ماسك ماكينة ده سايبر تراكس والوازا لوجن فيترو أي تسبرن تقد ميزة فيترو أي تسبرن كمان يلو زيك ساعة كندي حيل 5 لوت بيتروتات بزي خاطري معناته بولت بروفيو تيتاي تونيز بحال مثلاً سلازي again أنت ماكينة بحكي حيال مخانونة فريت اللوك بحالك إيلون ماسك بتحدى قاون ماركتينج كوينات لنا. And what's he saying here, Rob? This is where they credit Elon Musk. Elon Musk helped investigators determine who the driver was by tracing down the route that he went through the different Tesla supercharging stations. He also helped them get inside of the vehicle because the vehicle locked once it exploded. That's some data. Play the clip. I have to thank Elon Musk specifically. He gave us quite a bit of additional information in regards to how the vehicle was locked after it exploded due to the force of the nature of the force from the explosion, as well as being able to capture all of the video from the Tesla charging stations across the country. So Elon Musk abti investigation actively يتحبابر كم زلون حجاز زخون حبريتا كم ذهبن بعفشة إذا قد دايزي نوعون بقرب عكتن كفوز خلزل نتكامبانات وبقرب عكتن كفوز خلزل توبيكس الزنبرة قديتاو نيروك ساتف بتقين بتي أبزو قد دايزي إلى ماسك أمانغو إلى ماسك دونالد ترامن بأسو كفترو نحر حاسيبهم نيرم ويون تسألنا كفترو نتحاسيبهم نيرم مليسو تزلوهم زمدنا عمقات كمزو الصغيم جيرو مترايا قبل زغلانة. He sent that directly to us, so I appreciate his help on that. And because of the diagnostics of the car, he said yesterday this wasn't a vehicle thing. He said it's either fireworks and or a bomb that was in the back. Let me ask you a question, Tom. I got a question for you with that one right there. So what information did Elon give to the authorities? The authorities are stating that they received the public security camera footage from the Tesla supercharger station. The public? Yeah, this is well, it's private. It's private footage maintained by Tesla, but it's their own security cameras that monitor their charging stations. And then what other information did Tesla give to the authorities? Apparently, he helped them unlock the car and also helped them with, I guess, who the registered owner after the explosion or who rented it. Yeah, after the explosion took place. Okay, that's what the authorities were saying. Right. So, how different is that than what happened with Apple and Tim Cook when they asked them to give the information on the phone at the San Bernardino shooting 12 years, whatever that shooting was 12 years ago. I think it was maybe 10 years ago. Can you see when that shooting was, Rob? The San Bernardino shooting was when? So in times بزلوا بحفشة إيلون ماسك قداي عبزي نتا ماكينة كبرحوق أنلوك قبروا 5 غلو نقفاتان متعوا مالتيو
بحفشة كابت تشارجينج ستيشنز كاميرا سلزلو مبزحت جزء تي أبتي زلو بوتا أبتي تشارجينج ستيشنز رغبوا حبريتا نوع بروسس كيروم حبريتا كبو خمس خالون تا كامباني مالتيو توسع خدمة زعبات ماكينة زد اللي حبريتا ونكم ذهبوا سلازي نتهم قبل نخفت حوز زفت نزلو متحببار عن ما غير يوني بزحت سبعت جن بدقة بعين برايفسي زريو برايفسي نات كاكسا كان دزي كومبرومايز أنا أرجزني زي توبيك زي هذا زي أنا حدا جا كنا تطعم زبالة بتخكل أبتاني حدا جا زربا أبتاني برايفسي زربا كسجرو مهانو. Definitely under Obama, let's say 15, 2015. Well, he didn't give that over. The FBI requested Apple create software to resemble the suspect in the December 2015 shooting. The FBI wanted the software to accept that the correct one was found. So can you go back, and I want to see what was given to him. Can you go back to that sheriff to see what was given to that clip? And what did he say was given? Is it just basic information, or? I have to thank Elon Musk specifically. He gave us. So أنت عينت حبريتات وهي بتديسكاشن نزي ناقط ليس خيد بحفشة أنت كبلي دلاني أبكالي مسنسر كنا متوينا جزء غوزلك ما يدلني. It's a very tragic زحزن كنا تاتيني روجن again علمنا أبي جزء خيد كم زلا نمجن زاب زأكلي زم توصلوا أمريكا زلهم stay safe بعالم زلهم ون سلام عمد سلام كسانة رجعتني كبر لنا نابلكون أيلومي أرسب زغودة لايك مكبار support مكبار نايكل ناس رأيو كومنت صحافو نابلكون أيلوم أرسب زغودة مزيح قد فوق. أفزع معبول عالم تسديدنا نزلنا أكد داس حبريتا خبركم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتول زي قلنا ناتهم ويكورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زاد معسل زغنا نعون غنحز كل زك على الناس نقبر لنا كل قوايد مالنا وصر خلته أفزع هجرات زياتن فلو يعدلنا إنفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالي بحسر زبالة بقليل زبالة أبكال كل رهبة زين غنعدل لنا سلاسل فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلاسل دما زين هجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات هاللون ورقص لزلنا نتتمرت عدلات كنت كعملن فتن انت زي لدما بعين انترنت ديرنا زلينا فلتت حيزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.